Kehnyotrap National Youth Front Northern Region haka arpundri trik nailar kala pelong ye kejingelang pediang buram hapelau Office District Transport Nongpo ye kirang bagi thai ye kharwat kti ke jela ki belawan ra ye kana bat ke buram da ka bakhori ye kitak ma haki kardan bapher kirang bagi thai ye kharwat kti jong jela Meghalaya ki bela mi khmat ye kari India shakarin san ye khun kti 45th World Arm Wrestling Championship arjar arpasau bat ka 26th World Para Arm Wrestling Championship arjar arpasau kabelalong ha Moldova kila yok ban khur hadu kendai teli kitak ma na kani karinsan ye kop ha Moldova kini ki kendai teli kita kema ki bela yok ban khur daka kong Starina Jasan takma rupa ha kajing kun left hand grandmaster women rupo kilo bat takma renong ha kajing kun right hand grandmaster women rupo kilo kakong Margaret Pathau kala Korea katakma renong ha kajing kun left hand master women rupo kilo bat takma rupa ha kajing kun right hand master women rupo kilo kakong mi sngob harambai kala Korea katak marupa kajing kun left hand grandmaster women prapo kilo bat kumju akajing kun right hand grandmaster women prapo kilo kala yoban Korea katak marupa kasamla sinibi singkli hakajing kun keti jong kakadyang bat kamon kala yoban khur artli kitak marnong bat uba Hubert Paliar hakajing kun keti jong kapara arm wrestling ula yoban Korea katak marnong hakakerdan rupo kilo Ngam ke burom jong ke jela jungi wat ladang ilong tang dijaj bang riu ibar kepat tang sitro hari nidon pada kata katong ya ka bagi ni kumpit batu dijaj bang riu ibala kiu semat perang kemar was semua kepengidap lagi ke mana kata-kata kalong ba dijaj bang riu jungi tang sitro ni poi hadu kan ni stage mo ke jing tre stong ni ti bat kamdai ke jing tre jong ni ai ke jing tre ke pertang lagi bahaya ngasem jungi lagi kur ki kha jungi ya baro ibala kasan lang kini kita kesan yang kita berkumpul ya kini kun semula jadi benora ya kini kanam jadi kedai kita kesan yang kita agari kita beri jangan jual terap pegawai dengan sobat ayah kita beli kita bok yang kita baru lagi ketin kita belengkot ba kemudian kini kita jingkot hendak dani sekemat kita ngambil susu kita keluar kita kai jongkari kong aman dapat hal mo na duk na goti bengin lek oi Margaret Pathau ma bengiawan Syagoti balik bansyawi i bayuara e kaburom nam ta kajela amtam ta kasgi kalau ru kasi ba terpang abang bangatip lang ba presiden ilai tu ba idon kumba hasamut iba ye simenta ya kani kaji kun iba represent ya kari India kari ijungi mat kini sangut kiwara ya ka burom na kabanta kajela kajungi tolong sya ke ke bang ismungu e uble mo de uble ubadlon rengkat bakti haduk ke jinglek ke jungki ngenge ba ulah dong rekat bat ki haduk ke jinglek ke jungki wat kita ki bam sung lepoi ru hakat hong ngenge ba kinang poi se kathong namut ban ong ban penduk man sim pi mo persyang bat trisitom amar ke jing trisitom ko mara yuso jong ke jing job kani ke World Championship kita Ripuai Teli TV nah Ripuai Teli TV anong ipi ba baru Ripuai Teli lawan beda kata ka 100% dicipen create mengiling ilong GA but Indai manu, dari belai try kendra, lalu kapur bagi apa krek, tim simlaklet benda IT lut, haduk kesni ke bami, haduk kesni ke balik kai, but katakan nam, but keburom kelapau lembah tinggi sangut, hitai, but hirang balik kai. Pe ngasiu kuat ban ongipi, baru i kat arwut ni di official, baru kita arwut kila ai ke bahatam. Ke lekai pha kim simla rem rai dai kila wan skmat hi ka jingele ka don aman ki kategori te shua ban yin ya skmat pat skwa ban ong fi ba ki ini besong sekadiang janga ide na po jai ka hills kasian bandingkong bagi demi ki thai samla na po jai ka hills ki kong Olivia Dakar simla job ide indai la wan skmat di sementara nak kalian jongka youth kategori kemudian nak kategori di samla di ID idai napo ka youth ini ru ila kai ka senior ru la job ko ai itu senam meladap ka Asian level mereka world mereka rentan ke bahetam dari lawan skmat hi di semlala ban poi kita thong di pong angel ini nak kalian grand master kemudian nak kalian master kategori kemudian kaupong senam seluar ini rulah job senam beladap lawan kerdan melai dari gani ke senam ke pemta kelakam ini dari diwana kerdan ke besar ini
di napo junior ni ru di sin bandingkong bagi mi kepat nak kai West Kasih Hill keteng jung i kedai Ban Ri Hun Cek Lingdo. Ini ru di lala ben madan nak leng ke kategori jong ka junior antang in paipat di Kong Starina Grandmaster kemudian Post nem Selor. Ini Iwan Baar nak leng ke tiga mon mo. Bat balai nak leng ke tiga diang. Ini Ideru di Nong Mare Bapau jung Jela jungi Mare Marathon. Ikong Mi Subha ya Kong Mi Subha ru Iwan nak kategori Sun Post nem Selor Grandmaster bala le kai la flem ha jumpa jiok lat nak kadau di kot islah release nem uba kemai Islam arpo sau ula ya dei bahaya ka jingim jingman jugi la yo e ka passport la biang kot islah ila yo ben mi badan bat la ru ben pau sunan ya kana bat kubrom ya ka ri India ya ka ri Meghalaya ila yo silver berarti di ini imla benyeng ini dari Rizka Pengrup ini ru di baju liak kai ke basketball liak kai ke amsing tenis nem batmai minta lawan akan jin liak kai amsing bayala men pau ha ka national level akan ke world level pada isuan tentu syaki third round fourth round ila liak kai ba hai ni ru musim wala musim lala ban poi ka thong ini ru ide samlai bala jujok teng haka Asian level ide samla iba menang bomla ban keren kedai ka kategori jung i kedai ka para standing hearing impairment la le kai bah wan balai naka ti jongka diang i magret tengam dadan kaman peditu andre la dai lupa keluar jongka district jong fi la dai keluar jongka ri Meghalaya la dai keluar jongka ri India ani keti bomtar la le kai bah nak liang jongka master kategori di ilayo silver but bronze. Di ini di kompetisi nasa kan poi jufi na umdan mo. Di ini ru ila kai bah kadi kasin ka bringkong bi job ka wall wala ila job ka Asian level. Di ini yo nak liang jong aru kumjuri ngai kubli kisia shwai ki media kumjuri ki ba la priang burami ki seng malang ba fe ki long pagi kena ke gajungi jong aste sepok world of championship nama ngalalit ka world la kumbala asne sing alit kemudian compare government sua but government tam kala kam tough menta this competition nak mafre so mene ngidar hadu ndruk countries kiba pachimenta ka neka world of championship dengan pet gi kenal jong hoi ngai kenal jong train na step badmin ngadon behajim Ngatrin ni jong airi ngatrin ye pemagai ngatrin ya sini kalau gini beran ni pengatrin under my guidance apa jangan tambang apa pat dalapo yang tepat kadang lap kadang bun bagi jing guna hagi ki athletes ki jongi players ki jongi ba Meghalaya kita kiba nama ka advantage ko but disadvantage ko ke ba disadvantage ko ba guna ka ring kasi jongi sini compare kiba paling sebat te advantage jongi ko wedu kidan kamen sim yakun ngai tat ko kasi jongi dua kata te mentapat ngai i nang ni sekmat hai yakini kena ngahap change setup berfight screen punya malada kuat show itu goal kadi nakaleng jongan ai 100% training dan nakaleng student bat ngakwa bakin ai 110 lani 120% nakaleng joki extra pakai itu I play di media baru kepala I baru nampak jadi nakalian jangan kenal yang leh kai barem yang semua kalau kiri kiri ke pelan tahu sebab negeri doing ni lah yo Arnold iway master bangin poi perkat in poi hadu kani ke level di kamtan youth nomor nim dak kani yo na India youth category ban yo yang bronze medal di kalau ke basok menshibuan nak banta ka jela jang Meghalaya di Boracay, Karibay, ke East Casinos, di Kong Starina ru, balong Grandmaster, lala banyak medals. Kuba kamso kan la kadai na minta Kong Singbi, Singkling, ihap Singbi, Singkling. La treshik tam shisha. Kuba ngim la ban modal na mara kawit kategori jeng ini dan kuba katway ngot.
Di la qualify do bronze. Di so ko man shibon. Ya, jadi tristom jung i bat jung yo i ka thong. Di khamtam na man tai Hubert paliat pat ba nila ni kham termen sho den yo visa akalas tarik ke bakatu bangila ade ban mi men step ki yo e ka visa di la qualify yung bronze. So kung man siya kung kaniya day yung kaniya bet ko yung lay yung kaniya sa kunti yala day pat kalong ba this time panma mga naban kunukuway siya kung mga kuway barabor nga ay man siyem ni kiway pat bikin ng kiyo siya pa kinang yo pat ya ka way ka banta ka bakam siya drong ya ka ba nga nalaju yo siya po